oras mahubata haganuban bapa inang. Pay maipuka hita lahuanta sa darion, jalo hita hatan ni bata nagabi kekuatan bata. Bohal ni hapor sayonta. Pay maipuka hita lahuanta sa darion. Pay may jalo hita hatan ni Tuhan, diar asya martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus na makahulongihan nami, dia titu pama sombah nami bamu Tuhan bani sukut niarion, ibereham hari na bayu, hari na madiar ban nami, ya somaniham hanami bani borngin na kulapin, jana ipapuho ham hanami bani podoman nami, kugo na baru, kugo na kumbamu, pay maipuka hanami lahuan nami, siholah nami manjalo hata haguluhan na kumbamu para sa hapon ham hanami Tuhan. Ibagas Yesus jalo ham tunggu nami. Amen. Bapa inang hata ni nebata nagabi bohal ni hapor sayonta ayma na tersurat bani Kolose 3 ayat 1 sonon hata ni Tuhan. Ase anggodoma ipapuho na siyam rapakon Kristus, pindahi na siyam na iatas ay, ijay do Kristus hundul isyamun ni naibata. Amen. Bapa inang hidahaganupan na inargan ni Tuhan Jesus Kristus, jaman sonarion ay majaman hamajuon. Wedo jupa kita perubahan-perubahan, baik maai i bidang teknologi, i bidang komunikasi, pendidikan age bani bidang naligan, na mambobahon kita hubani goluh na lambin torsani, atapi na isobut zaman modern. Kita ganupan sobalik kon perkembangan na positif ay, taridah dohoma dampak negatif ni. Ay hotop do bapa inang, ay mambuan hita hubani goluh na lambin roh dauh ni, humbani harosu ni Tuhan. Taridah do ay marhiteon pergeseran nilai-nilai kehidupan hagi tongah-tongah ni masyarakat ta. Ija sifat kebersamaan atapi kegotong royongan dema mulai salih gabi sifat individualis, mementingkan diri sendiri, hisap-hisap apa rosuh-rosuh ni. Bahkan bani zaman perkembangan sonarion adong do sada paham na beredar agi tungah-tungah ta ay namangkatahon petiklah apa yang dapat dipetik, nikmatilah apa yang dapat dinikmati. Bila hidup ini berakhir, selesailah semuanya. Nah paham nasonon doma muncul bagai-bagai bentuk janah bahkan masuk ubat budayata. Nai homa holong apakon ikatan kekeluargaan lambin tipis ni. Hita haganupan kurian ni Tuhan, ibaga situasi sisonon buema jupah hita hamaholon. Jupa do ketegangan hidup antara nasada pakon naligan. Ibagas parsauranta kita sama kita. Itong-atongah ni keluarga, itong-atongah ni masyarakat age bangsa pakon negara pi. Bingung lang naboto ahan na sihor jahonon. Dopni makorhon keputusasaan, pesimis lang marpangarapan. Nah domu bani konteks yang 9 tahun bani naman dopakon situasi ni perguluhon tasonarion sada dohasa si jolomanta Bapak Inang. Aima lambin tingkat konon tama parsauranta dopak Tuhan in.
na ibabu ay matongtong paruhur hononta ay ma Jesus Kristus insan diri. Tanpa Kristus si soya-soya do gulukta. Laniaha alani Kristus do nasanggup mamberehon hadameon malas niuhur apa pangarapan bata. Mandau do pusok niuhur Bapak Inang. Mandau do holsoh gobir keputus asaan kuntung atong-ata. Anggo tongtong ibagas Kristus in hita. Ase barang ise na mambayin Jesus gabi onjolan ni guluk ni. Imampuhon do iya laho mandopakon menghadapi perjalanan ni guluk ni. Jesus Kristus sendiri do maritiun tong dinapasing na mamberehon gogo na baru. Semangat na baru. Nalangong gamitop. Habaranion bertambah. Malas niur apa gogo. Bani haganupan lahuanta si ganup ari. Anggusonay. Parlobe ma pindahi hita harajaon ni naibata. Apa hapitoron ni. Ay do na perlu bata. Sanggah na idunia on ope hita. Halani ay tetap mahita rupa kon Kristus. Halani hita do maipapuho rapa kon Kristus. Jana tetap makita mangindahi na iatas ay ijay do Kristus undul isiamun minay bata. Amin. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus say urupi ham makanami bani gulug nami asitongtong hanami martinger niuhur hubamu. Ay hamdo Tuhan harohan ni haluakon benami. Rupakon ham makanami mandalani haganupan lakuan nami terlebih bani sedarion. Amin.